Ngoba nake namenzela phansi uKhuzani kule ngoma angikhohlwa nje ngo-2023 kunomfana nje owayebulawa imboza, owayebulawa insanga, owayebulawa isilungulela futhi wayesanda kuthola imali lapha ayayithola khona. Le ngoma wayeyigxeka usuku nosuku. Le ngoma wayenza sure ukuthi yena ukhuluma ngayo kabi. Le ngoma le enye ingoma uKhuzani akhipha yonke imizwa nokujula kwakhe ukuze ayibhale, but for some reasons ayifika lapha kumele ifike khona. Lama-views awekho ngempela ukuthi le ngoma ibingaba kuleli zinga ekulona. Ukuthi umuntu anikhenike umqondo nimvumele angene kini kwangiphatha kakhulu kuma-Blue Nation. Nabantu babephezulu ngesikhathi leso bazama ukuthi belegelo leKhuzani, kodwa abanye base bethunazekile amandla bengasakwazi ukuphamisa ikhanda, bephumela obala nje ukuthi nami ngokuthi nami ngilandela uKhuzani. Abantu umfutho kwakungasekho ngoba kwase kuyifashion ukuthi kuthuke uKhuzani, gxeka umsebenzi wakhe, gxeka i-album yakhe yayenze makhulu, album engenaphutha, album right, nagcina naze nakubelieve lokho ukuthi no iyabheda, khona ishodayo. Yini eyayishoda? Kwakushoda ini? Le ngoma is one of the greatest tracks ever uKhuzani akayicreate, akayibhala. Wajula lapho uKhuzani. Bakubona lokho abantu? Angazi, maybe bakubona late. But this is one of the greatest songs ever uKhuzani akayicreate. So abantu ngiyathemba ukuthi abasophinde bezwe ngomunye umuntu ongelutho emhlabeni, umuntu esingamazi ukuthi yini irole yakhe, yiphi indima ayidlalile lapha abuya khona, lapha aqhamuka khona. Umuntu azokutshela ukuthi wena iqhawe lakho libheda kanje kanje, nawe leyo nto leyo iziphile engqondweni yakho. For the fact that uyayiconsidera leyo nto leyo ukuthi kune-possibility ukuthi umuntu omlandelayo uyabheda ndlela thize, kwakuba weak lokho kwabanye abalandeli. Yibo labo balandeli futhi abahamba behlala laphana beyokhamisa ko-live lapho kuthiwa khona uKhuzani, lokho besineka beveza iy'ngovolo namazinyayelo. Malokho kuthiwa laphana uKhuzani, lokho besineka ngazi yini abayisinekayo, benyanyisa. So yizo zonke izinto ey'bhedayo lezo ey'jwayeza kabi uKhuzani nomgibeza ekhanda. Yabo le ngoma uma wawinika isikhathi uyilayele kahle, uzozwa ukuthi le ngoma why ilento eyiyona, uzozwa ukuthi imnandi kangakanani. Uyilalele uziphe isikhathi. Vele ingoma ezimnandi ngampela okwajula kuzo lapho umuntu akhiphe khona impini wabhala. Abantu vele abayinakanake bathanda izinto ey'trendayo abantu, amatema athize ukuthi hayi ingoma ithi ikheji, kodwa uthola imessage ayikho kangako. Le ngoma le ingoma yothando deep, very very deep le ngoma. Mhlawumbe nike nanifuna kube ne-sound ethize asazi, kodwa le ngoma le yabhala bafethu. Ngeke ngifise abantu bezipha isikhathi beke bebuyele emuva yoyibheka ukuthi le ngoma why ngisho ngikusho ngayo. Sibonge, sidibana okuzayo.